Bermula dalil atas semangat Lailatul Qadar itu di dalam malam yang ke-7. Diikut itu iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu an bahwa ia berkata, keterangan yang bahawa Lailatul Qadar yang lebih diharapkan ke malam 27 Ramadan nyuna hadis yang diriwayat oleh Ahmad bin Hanbal dan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu an berkata, la yadaluna yafsuna ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ru'ya annaha latusabi'ati minasyahril awakhiri wa qala waliyataharha lailatas sabi'ata minal ashril awakhiri. Artinya sentiasa mereka itu, yakni beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan mereka itu akan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menyampai mereka itu bahasanya Lailatul Qadar itu di dalam malam yang ke-17 daripada 10 yang akhir daripada bulan Ramadan itu. Menurut riwayat-riwayat sahabat yang diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bahawa malam Lailatul Qadar yang terjadi malam 27 daripada bulan Ramadan. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku lihat akan mimpi kamu itu telah kebanyakan bahasanya Lailatul Qadar itu di dalam malam yang ke-17 di dalam 10 yang akhir daripada bulan Ramadan itu. Barang siapa adalah ia berkehendak memilih akan Lailatul Qadar itu, maka hendaklah ia memilih akan dia di dalam malam yang ke-7 daripada 10 yang akhir daripada bulan Ramadan itu. Dan satu riwayat bahasanya Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ia berkata bagi Sayyidina Umar radhiyallahu an dengan katanya, inni nadatu fil ifradi falam ara fiha ukhra li minas samati. Artinya bahasanya aku tilik di dalam malam yang kasar di dalam 10 yang akhir daripada bulan Ramadan itu, maka tiada aku lihat di dalamnya terlebih dipilih bagiku akan Lailatul Qadar itu 17 daripada bulan Ramadan itu. Riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma nekun kepada Sayyidina Umar bin Khattab, menurut lun perisa malam Lailatul Qadarnya hana lebih harapan terjadi kecuali bak malam yang ganji bak 30 akhir daripada bulan Ramadan. Oleh karenanya lun pilih itu malam Lailatul Qadar yang harapan terjadi iaitu bak malam 27 daripada bulan Ramadan. Dan mazhab Satina Aisyah radhiyallahu anha bahasanya Lailatul Qadar itu iaitu dalam yang 9 daripada bulan Ramadan itu. Menurut Satina Aisyah radhiyallahu an, malam Lailatul Qadar terjadi iaitu bak malam 20 sekurang daripada bulan Ramadan. Dan setengah daripadanya iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu dengan katanya, waruya an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu idza kana Lailatul Qadri ya'murullahu subhanahu wa ta'ala Jibril alaihi salatu wassalam ayyandula ilal ardi wa ma'ahu sakanun sadratil muntaha sab'una alfi malakin wa ma'ahum kulluwiyatun min nurin fa idza habatu ilal ardi rakada Jibril alaihi salam liwa'ahu wal malaikatu uliyatahum fi arba'ati mawatina indal ka'bati wa qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam wa masjidin baitil muqaddis wa masjidi turisina. Artinya, dan diriwayatkan oleh setengah ulama daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahasanya apabila ada malam Lailatul Qadar itu maka menyeruh Allah subhanahu wa ta'ala akan Jibril alaihi salatu wassalam turun ke bumi dan sertanya malaikat yang diam pada Sadratul Muntaha 70,000 malaikat
dan serta mereka itu berupa panji-panji daripada nur. Maka apabila turun mereka itu ke bumi, maka mendirikan oleh Jibril akan panji-panjinya, dan malaikat akan segala panji-panji mereka itu dalam 4 tempat, iaitu pada Kaabah Allah, dan pada kubur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan pada Masjid Baitul Muqaddis, dan pada Masjid Tursina. Pusat komputer. Nah, riwayat apabila Lailatul Qadar, Allah ne perintah Jibril ne turun ke bumi, dan tajan Jibrailnya na 70 ribu malaikat yang penghuni Sidratul Muntaha, dan Jibril dan malaikat-malaikatnya madum na bendera, dan benderanya ditarik yang pertama iaitu bak Kaabah, dan bak Masjid Nabi, bak kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bak Masjid Baitul Muqaddis, dan bak Masjid Tursina. Summa yaqulu Jibrilu alaihi salam tafarraqu fala yabqa darun wala hajratun wala baitun wala safinatun fiha mu'minun aw mu'minatun illa dakhalatil malaikatu fiha illa baitun fihi kalbun aw khindirun aw khamarun aw junubun min haramin aw suratun wa yasbihuna wa yuqaddisuna wa yuhalliluna wa astaghfiruna li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian maka berkata Jibril alaihi salam bagi segala malaikat yang sertanya itu, pergilah kamu bercerai-cerai. Maka bercerai-cerailah mereka itu. Maka tiada tinggal kampung dan khulwah dan rumah dan bahtera yang di dalamnya orang mukmin laki-laki atau mukmin perempuan, melainkan masuk ke dalamnya itu oleh malaikat itu. Malaikat rumah yang ada dalamnya itu anjing atau babi atau arak atau junub daripada haram atau rupa binatang, maka tiada masuk mereka itu ke dalamnya itu. Maka mengucap segala mereka itu dalam tempat yang dimasuki oleh mereka itu akan tasbih dan takdis dan tahlil, dan memohonkan mereka itu akan ampun kepada Allah Ta'ala bagi Anda umat sedang Muhammad menyaksikan YouTube Pusat Komputer. Jadi watekat ruh Jibril dan malaikat-malaikat yang bak Sidratul Muntaha kali ke tarik bendera pada tempat-tempat yang tersebut bunau. Perintah daripada Jibril guyu berhamburan di dalam dunianya, di dalam buminya. Giyojak bandum pada tempat buh rumah, buh kapai atau tempat-tempat keluar nyo mandum asaina orang mukmin buh agam boinang getamang kenan mandum, kecuali tempat-tempat yang naasai di dalam atau buh atau arak atau urung junub daripada yang haram. Mandum kita mengkenan dan gucap di malaikatnya tasbih dan takdis dan tahlil dan gemohon ampun li malaikat-malaikat tersebutnya kepada Allah untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta idza kana waqtul fajri yas'uduna ila samai wa yastaqbiluhum sakanu sama'id dunya wa yaquluna lahum min aina aqbiltum fa yaquluna kunna fid dunya li anna lailatal qadri li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa qala sakanu sama'id dunya ma fala bihwaji ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa yaqulu Jibril salam innahu ghufira lisalihim wa syafahum fi talihim wa tarfa'u malaikatus sama'u dunya aswatahum bitasbihi wa taqdisi wa sana'i ala rabbil alamin syukran lima atallahu ta'ala hadhihi ummati minal maghfirati wa ridwan. Artinya hingga apabila ada waktu fajar, maka naik segala malaikat itu ke langit, maka mendapat akan mereka itu oleh segala malaikat yang diam di langit dunia. Dan berkata mereka itu bagi segala malaikat yang naik itu, dari mana kamu datang? Maka berkata mereka itu, adalah kami datang di dalam dunia
bahawa malam ini malam Lailatul Qadar yang tertentu bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata segala malaikat yang diam di langit dunia itu, apa yang diperbuat oleh Allah Ta'ala dengan segala hajat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata Jibril alaihissalam bahwasanya Allah Ta'ala mengampuni bagi orang yang saleh mereka itu dan memberi syafaat ia akan mereka itu di dalam orang yang berdosa daripada mereka itu, dan memberi syafaat ia akan mereka itu, maka mengangkatkan segala malaikat yang di dalam langit dunia itu akan suara mereka itu Anda dengan sedang mengucap tasbih menyaksikan dan YouTube takdis Pusat Komputer. dan memuji mereka itu akan Tuhan Rabbul Alamin, karena syukur mereka itu bagi barang yang memberi Allah Ta'ala akan segala umat ini daripada maghfirah dan ridwan, yakni pada ampunan dan keridaan. Watekai tibir fajar, malaikat-malaikatnya mandum Jibril dan malaikat penghuni Sadana Muntaha gei langit dunia, merumpuk di dalam langit dunia yang malaikat-malaikat yang penghuni langit dunia getanyang baurian madum parne urungnya drone hijak kepegah lewa malaikat-malaikat yang kamu wo di bumi, karena malamnya malam Lailatul Qadar, malam yang pemulia li Allah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malam yang diberi kampunan li Allah ke umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malam yang merumpuk berkah daripada Allah ke umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.